One, two. Apun. Beli kan tablet sih. Sini semua anak. Oke. Waduh. Daerah mah kental ya. Kental apa? Nuhun, mau kental. Kolak ke sih. Marah mun tuh ada keluarga yang nyerok ah. Ya mung kolak cek sarang bos, mung kopi betul ya. Marah keluarga badan sih. Yang karo wedun nah. Aku mak tukar minum doi. Nyaman. Kan nepak ke jolo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga anak. Allahu Akbar. Akbar. Iya pasang sih. Ayo lah. Oh iya, atarawi dem mahun. Aduh, yang mau kau je sih, saya nyari beri yang rawa sih. Enggak kayaknya ini atarawi ya hun. Kayak ntar duga. Dem mahun. Wah, itu rahmat bro. Maju dulu ruang kuat kalau tahu apa-apa. Yuk. Si, Apun. setiap mungkin siapa sih imam? Kocak hakim bagi nala Ahmad. Babi Nur Ahmad, saya kan biasa ya. Saya positif tuan, saya berpikir. Hun. Mayu. Oh iya maju lah kada sih, agam ya kok. Demakan jalan selain dong. Pas keren yang bampak, saya nggak karena lagi urgent melolo saya ke pas tak terawih. Jalan kereta tak ledu. Kurang uning lah. Mungkin lagi menikmati manisnya kolak saya ke hadir. Aduh lah, pas repot saya ngatur mundanya. Ya wis kerja lagi pas mulai kau terawih. Malah itu lihat terusan. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya wis dong pas langsung mayuh mulai terawih dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selamat. Dari di mana Jong? Maki baru datang Jong. Saya dah berapa hari ya Jong? Semua anak lah. Kita terus 40 ke guru. Ya wis mari Jong lanjut terawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kau Jong? Semua anak lah. Ini serba tuan tak ada. Oh dia iya. Ya wis mari mulai pada Jong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak langkung lah, langgeng lu.
Mata dia salah bener jong. Kencang gelu. Lawan gelu pasti bener dah rumah. Marah boleh. Mun anu nak kete boy jong. Kula tangi mama jong. Ki bani striker ah. Keng lawan gelun. Terus pinta dah rumah jong. Ki teng sedeng ah. Oh iya maju jong. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis jong, mari pas mulai dah bisa. Salam kong rano nih tim. Dah jeding. Oh iya jong, tapi. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aduh. Sahabat juga nak. Apa gerak kau? Injak ngabut cowok sih kotor sih saku sih. Aduh. Aji gak ke semua cabut cowok. Semuran kau sih. Lah, main rongko. Dah semuran sih. Tuntun bangsa apa? Dah sih semuran sih. Ayo. Aki boleh nih. Main rongko lagi. Dah sih semuran. Ayo lah, ni berdiri lah kejam. Dah sih semuran sih. Ra, dalam kong ra lapor ra. Lapor apa jong? Fat hura duan jadi. Ini mas ada? Ya jira. Pang pupuk Nusantara. Astagfirullahaladzim. Kakek jong. Selain bulan puasa, selata tarawih, pas kena kelakuan si tak bener. Marah jong. Pasangan siapa nih jong? Biar saya gak baik tuan nih jong. Marah kok. Anak mat lontong ra. Kakek dia boleh nih. Tetireng bini goblok. Nilai kan orang laki aja bener pun tak bener. Mau tak bener aja kakak cak. Kan bener jong. Punten ra, cuman kayak nyerengkit ditira. Tetap kerongku kakek jong. Taken gara-gara online na sendiri kiji itu ang sampo dete jong. Juga sih lepas ke bekereng kuar. Macam kaki je kuar mesra. Bisa maaf cuy, berisi. Ayo, lihat. Taruh kalman, gue pada beb.